Katuchokere rwa ukabere reak Deacon wa kanisa cha National Independent Church of Africa Jacob Kubai nonanite kurega kunganirwa kwawe ni siasa cha kaunti ya Meru rechitite na mbere. Kubai augite gutena ngwataniro kinyani ni gati ka tongeria mono MCAs na ngabana wa kaunti ugite bubonande bukaremya witi na mbere, akiuga kinyake gena kumakire thirikari nene kiomba gucoka kethira tongeria pate gwatanira na kuritithia mbeche yungugi na aririte kinya kampeni cha Raila Odinga kuona giti kia mukariri giti wa ngwataniro ya nthiguru cia Afrika, akiuga bobo kareta thiri no kirikire siasa cha Kenya. Nicola Chabari ni akurikithia Deacon Jacob Kubai wa kanisa acha anika na uritie atongeria ba kaunti ya Meru muno ngavana Kawira Mwangaza na MCAs ibonthe iboega bakarenthi na bagwatanire ne kenda amaendeleo monekana, akiuga gwena kumaka ati imbecha acha maendeleo cha amwanka gwa 2023-2024 cha kaunti ya Meru no ichoke ekiri thirikari nene nonto maendeleo matikuthithwa na mbere. Kira kirioti ura ugoka rumana na inya urokathithia na inya, lakini twenda atongeria betu bonthe bename ura munene name ura munini name bawatanire nikenda tumba kuona maendeleo nontu inkumaka ya muthomi kana muntu we wisi mantu athirikari mbia cia Meru ankwenda kwira mwaka yu ciacoka na iteyite kenda icoka cieyite ituritira ngui na birabire ituritira ngui ni kwithira MCAs betu na ngabana batitanitie boya na batikuthithiria mibango emya kuni birankaromba iba watanire nikenda mbia cietu na kinya kuongerwa mwaka uyu ngi no turi kuongerwa mbesa no tutugomba kuthiria mbesa thirikari yenda ukathiria mbesa ukaromba ingi ku police cietu ingui tikitithira no tumirandira yonthe ya bangi emingi tiritika ogo na kuria kinya tongeria abangi ibatetheria kuwatithania atongeria baba kaunti ya Meru nikenda gutigira Meru ne kuona maendeleo na ikioneka ikithina mbere bwega ta kaunti ira chingi. Gavana wetu, MCAs betu, parliament yetu, MP betu kinya kuiba bayandi baizi senator wetu nibendelee na mbere na kwaraniria no tongeria kaunti yetu yithire tukiona ya kaunti ile ngi turonere kuona wanga na arari wanga thai aria international na atwe kinya bilenji tutekwaria na Meru ku please kuona investors barabara international na arai company ana iratirwe na ara kwa Nglandis wanga omambe ila na iratirwe irarero ningwanda ibwo bwanda uria na inge kivya iganda ari ndaganda yata kuri opportunity na ara onto darugire bwonko ina biashara kwenda uthia kaunti nete na wakatetherwe thirikari twenda inya Meru yetu ikarabuo twenda kinya tuthwanirwe yonto twina antu bakuthwania sana twina athomi twina antu ba mithemba yonthe babanga Meru ko please birankuromba ibawatanire na baranirie na ingutikia baranirie bu Meru yetu yakara mbere. Wagu Kubai aliuga ta kanisa kinya bo benda mutongere wa kiama kia ODM to Raila Odinga ayuja kanya agautongeria AU nikenda athina mbe na kwithirwa kinya wena ngwe ya kuruta ninkauwa kinya batwi irombarira Raila labati kwa chairman wa AU kinyawe akethia enete kiuno ntukira kingi kia development irengi na ritire boya kuga nkuwa nibwo kiripoti na arua bo report gokiwa kinya batu itu support Raila one ngwira ya AU kinya ya kanisa to wirua na kinyo ntubura baratuonerie Kenya ni ontuba kuwiria sana weekend kumegebe North Peter Class Chabari.